आकाशवाणी इम्फाल नोलिनी देवी न पाउ पजरी अहानबदा मरुइबा पाउ मुख्यमंत्री एन बीरेन हाइरी ममांगैदगी हौना राज्यसिगी नुपीसिंगना मणिपुर बुंगाक सेनबदा अचौबा थौदांग लौदुना लागली मणिपुरदा कोविड के अनौबा केस 93 थेंगनबगा लोइनाना अपुनबा पॉजिटिव केस की मसिंग 19,938 सूरे नाबा फरकपगी चांगसादा 38 यौरे प्रधानमंत्री नंगसी वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की किलोमीटर 403 सांगबा न्यू रेवाड़ी न्यू मदर सेक्शन जाति की मियामदा सिनखरे हक्सेल मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन हाइरी लेबाग असिदा इमरजेंसी की ओइना सिजिनबगी अयाबा पीग्रबा कोविशील्ड अमसिंग कोवैक्सीन वैक्सीन सिंग मियामदा फंगनबा याबगी फिबमदा लेरे अमसिंग लेबाग असिदा कोविड की अनाबा कोटी अमा हेना नाबा फरकतुना लेना असि थेंगनबदा सिंगथानिंगाई ओइना खुमांग यांगसिले लेबाग असिना मालेम की लाइचत ओरिबा कोविड-19 की मायोक्ता पुन्ना अमता ओइना लांथेंगनरी लमदमसे की मियामना सखंगनरबा मियोय कयानसु लानफम असिदा माय पाकनबगीदमक आकाशवाणी इम्फाल की इपाउगी खुतांगदा मिपुम खुदिमकना अराइबा थवोंग अहुम फेस मास्क उपा अमगा अमगा फुट तरुक लापनना लेनबा मायमिट अमदि खुचा टोइना हमदोक्तुना तरुतनाना थमनबा अपील तौरी मणिपुर की सकनारबी फिल्म एक्ट्रेस सोनिया समजेट चाबमना कोविड-19 दगी ngakthoknaba miyamda appeal tawraduna hai मयामबु सोनिया समजेट चाबमना खुरुमजरी हौजिक फाउबगी ओइना कोविड-19 लाइचेट असिदगी ngakthoknaba amata ngairaba pambaidi cheksinba haibasina oiri सरकारना लाइचेट असि थिंगनबा होटनरिबा असिगी मथक्ता अखोय पुमनमकनसु बाप तामिनदुना लाइचेट असिदगी ngakthoknanaba तंगाई फदबा नियम अहुमखक ngakna चटमिनसि अखोय खुदिंगमकना युमदगी मपान हेक थोरकपगा फेस मास्क सोइदना उपसे सापोन नत्रगा हैंड वॉश सिजिनदुना खुद सा सेंगना हमदोक्सी अमसुंग मी अमगा मरक्ता फुट तरुक की सोशल डिस्टेंसिंग थमसी चेक्सिनबा हाइबसिना इसा अखोयगी नुंगसिरबा इमुंग मनुंग अमदि मियामबु लाइचेट असिदगी कनबंगम दौरिबनी मयामबु अमुका हन्ना खुरुमजरी हौजिक मपुंगोइबा पाउ मुख्यमंत्री एन बीरेन हाइरी ममांगैदगी हौना राज्यसिगी नुपीसिंगना मणिपुर बुंगाक सेनबदा अचौबा थौदांग लौदुना लागली ITI सेकमाई संगाबा अमसुंग सेकमाई अमति कंगला तोंगबी की नुपी कैथेलसिंग जत्रा हुनबगी थौरमदा ngasi मुख्यमंत्री ना हाई राज्य असिगी आइन अमसुंग शांति रक्षा की फिबम फगलकपगा लोइनाना हौजिकति नुपीसिंगना सेल थुंगी फिबम फगतहनबगी माइकैदा थौदांग लौबगी मतम लाक्ले भांगना हाई सरकार न मियामबु असोयंगाम थोहनदना होटनबदा अकनबा मिटेंग संगली मुख्यमंत्री न मखाताना हाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नुपीसिंगबु शक्ति पीबा अमदि मखोय बुंगाक सेनबा हाइबा मिटेंगी मखादा राज्य सरकार न सिंगी जिला तरेता नुपी कैथेलसिंग साखरे तंपाकी जिला सिंगदसु नुपी कैथेल तरा सानबा सरकार न थौरांग तौरी मसिगी मनुंगता ngasi फाउबदा कैथेल मंगागी जत्रा हुनखरे सेंगमाई अमसुंग कंगला तोंगबीगी ngasi जत्रा हुनखिबा कैथेलसिंग असि था तरुकी मनुंगदा साबा लोइसिनबा ngamnaba होटनबदा अपनबा थौहनबिदनबसु महंगना मियामदा अपील तोखी केंद्र अमदि राज्य की फोर्सिंगना चोक्थबा नाइदना होटनबदगी जुको तंपाकी लामई की अयाम्ब सरुक लाक्सिनबा ngamले हाइनसु श्री बीरेन मखा ताखी मई असि मुथनबा होटनबदा मपुंग फाबा मतेंग पिबिरकपगिदमक महंगना केंद्र की गृह मंत्री अमित शाह की मफमदसु तौबिमल खंगबा उठकी सरकार की स्कीम सिंगी कानबा मियामना मपुंग फाना लौनबा अपील तौरदुना श्री बीरेन हाई मखोयना मायोकनरिबा खुदोंग चादबा कया अदुगी मतांगदसु पुखलक्तुना मदु कोहनबा सरकार की माइकैदगी होटनबा याबा होनगनी कोविड लाइना की मतांगदा मुख्यमंत्री ना हाई हंदकता इंग्लैंड की थोरकिबा मियोय अनि कोविड-19 की वायरस तगी हेना साथीबा यूके स्ट्रेन पॉजिटिव ओइरंबा याय हाइना सिंगनबदगी मखोयगी सैंपल पुनेदा थादुना टेस्ट तौबदा नेगेटिव ओइबा थेंगनरे राज्य असिदा हौजिक लाइना असिगी फिबम निंगथीना फगलकली मुख्यमंत्री ना हाई इंग्लैंड याम साथीबा कोविड-19 सिगी दगी हेना साथीबा अमा लापदगी मोइसी करियाना खंगनगेबु अकोगी यूके स्ट्रेन ने खंगनबा अदुगुंबा याम संतोकमा दो इंग्लैंड दगी लापा अनि खक्ता सिंगनै हाइदना अखोइना पुणे द टेस्ट थाबदो पुणे दगी रिजल्ट लाए
ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯁꯤꯡꯅꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯀꯤꯕ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯑꯃꯠꯇ ꯂꯩꯔꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯗꯨꯃ ꯄꯥꯎ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯇꯝꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯣꯚꯤꯗꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯞꯇꯥꯃꯨꯛꯀꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ 3,200 ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯝꯕꯗꯣ ꯉꯔꯥꯡꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ 500ꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯍꯥꯏꯊꯔꯒ 192ꯒꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗ ꯍꯟꯊꯔꯛꯑꯒ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯁꯣꯛ ꯑꯄꯟ ꯌꯥꯎꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡꯁꯨ ꯍꯟꯊꯔꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯈꯔꯒꯗꯤ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯦꯞꯈꯤꯒꯨꯝꯁꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗꯨꯗ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯕꯗ ꯐꯣꯔꯦꯁ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯋꯥꯡꯕꯣꯛ ꯅ꯭ꯌꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯕꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯛ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯊꯧꯑꯣꯡꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕ ꯀꯌꯥ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯅꯕꯒꯤ ꯆꯥꯅꯕ ꯄꯥꯝꯕꯩ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯛꯇ꯭ꯔꯦ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯗꯨꯅ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯃꯁ꯭ꯌꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯗ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯗꯨꯅ ꯋꯥꯔꯣꯏꯁꯤꯟ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯌꯥꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯈꯪꯍꯜꯂꯛꯅꯕꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗꯨꯗ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯕꯗ ꯔꯥꯖ꯭य ꯁꯚꯥꯒꯤ MP ꯃꯍꯥꯔꯥꯖ ꯁꯅꯥꯖꯥꯎꯕ ꯂꯩꯁꯦꯝꯕꯅ ꯍꯥꯏ ꯃꯃꯥꯡꯉꯩꯗꯒꯤ ꯍꯧꯗꯨꯅ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯅ ꯔꯥꯖ꯭य ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝ ꯀꯌꯥꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯂꯧꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯂꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯏꯀꯥꯏꯈꯨꯝꯅꯕ ꯑꯣꯠꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯅꯨꯄꯤ ꯀꯩꯊꯦꯜꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯁꯦꯝꯒꯠꯄꯅꯤ ꯀꯩꯊꯦꯜ ꯁꯪꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯔꯤꯕ ꯃꯈꯩ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯁꯥꯕ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯀꯩꯊꯦꯜ ꯐꯝꯕꯤ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯗ ꯁꯤꯟꯅꯅꯕꯁꯨ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯗ ꯈꯪꯍꯟꯈꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗꯨꯗ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯕꯗ MLA ꯑꯩꯁ ꯗꯤꯡꯒꯣꯅ ꯀꯩꯊꯦꯜꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯁꯥꯅꯕ ꯔꯥꯖ꯭य ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗꯨꯗ ꯁꯤꯛꯁꯥ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ S. ꯔꯥꯖꯦꯟ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯦꯜ ꯑꯦꯐꯤꯌꯔꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯍꯤꯜꯁ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯕꯨꯡꯖꯥꯒꯤꯟ ꯕꯥꯜꯇꯦ ꯂꯧꯎ ꯁꯤꯡꯎ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯏꯅꯥꯝ ꯂꯨꯈꯣꯏ ꯂꯦꯕꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯦꯝꯄ꯭ꯂꯣꯏꯃꯦꯟꯠ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ T.I. ꯁꯩꯇꯕꯔꯇ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯄ꯭ꯂꯥꯅꯤꯡ ꯕꯣꯔꯗꯀꯤ ꯗꯦꯄꯨꯇꯤ ꯆꯦꯌꯔꯃꯦꯟ L. ꯔꯥꯃꯦꯁꯨꯅꯆꯤꯡꯕꯁꯨ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ ꯚꯥꯔꯠ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯖꯁꯇꯤꯁ ꯑꯦꯟड ꯑꯦꯝꯄꯥꯋꯔꯃꯦꯟꯠ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯥꯂयꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯅꯁꯥ ꯃꯨꯛꯇ ꯚꯥꯔꯠ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟꯒꯤ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯀꯃꯤꯇꯤꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯌꯨꯅꯆꯤꯡꯕ ꯃꯌꯥꯏ ꯀꯥꯕ ꯅꯤꯁꯥꯗꯒꯤ ꯉꯥꯛꯊꯣꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕ ꯊꯤꯝꯗ ꯃꯤꯅꯤꯠ 3ꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯐꯤꯜꯃꯁꯤꯡꯒꯤ ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯁꯟ ꯑꯃ ꯉꯁꯤ ꯖꯤꯂꯥ ꯑꯗꯨꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯗꯨꯗ ꯍꯦꯜꯊ ꯀꯦꯌꯔ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯄꯥꯈꯪꯈꯣꯡꯒꯤ ꯔꯤꯀꯣꯚꯔꯤꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯀꯣꯏꯖꯝ ꯖꯤꯇꯦꯟꯒꯤ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡꯅ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ LS ꯁꯒꯣꯜꯁꯦꯝꯒꯤ ꯃꯍꯩ ꯏꯐꯦꯛꯅ ꯑꯍꯨꯝꯁꯨꯕ ꯇꯥꯈ꯭ꯔꯦ ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯃꯔꯛ ꯊꯠꯅ ꯑꯇꯦꯟꯕ ꯕ꯭ꯔꯦꯛ ꯑꯃ CCT Manipurda puthokchaba CCT na hakchangda piriba kanabasing asina maram oiraga India amadi mapal leibaksinda yamna pamna sizinaba hengalakli CCT asi puthokpada CCT ge factory amadi farm da miyoi kayama thabak piduna hingnabagi lanfamda achawu mateng pangli malemgi mafam kayada export tawriba CCT asi changnaina sizinnaduna hakchang phana leibiyu paujenjeri ba CCT Swiss Agronomy Private Limited Kwakaitel Lamdong Leikai Imphal contact tawbiyo 8974 ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯁꯤ ꯑꯀꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗꯒꯤꯅꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯀꯣꯚꯤꯗꯀꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯀꯦꯁ 94 ꯊꯦꯡꯅꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯀꯦꯁꯀꯤ ꯃꯁꯤꯡ 19,938 ꯁꯨꯔꯦ ꯔꯥꯖ꯭ꯌꯒꯤ ꯀꯣꯚꯤꯗ-19 ꯀꯃꯟ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯔꯨꯝꯅ ꯉꯁꯤ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡ ꯋꯥꯏꯔꯝ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯃꯗ ꯍꯥꯏ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯄꯨꯡ 24ꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ 35 ꯅꯥꯕ ꯐꯗꯨꯅ ꯗꯤꯁꯆꯥꯔꯖ ꯇꯧꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯅꯥꯕ ꯐꯈꯤꯕ ꯃꯤꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡ 18,638 ꯁꯨꯔꯦ ꯅꯥꯕ ꯐꯔꯛꯄꯒꯤ ꯆꯥꯡ 38% ꯌꯧꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚ ꯀꯦꯁ 130 ꯂꯩꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯆꯨꯔꯥꯆꯥꯟꯄꯨꯔꯗꯒꯤ ꯆꯍꯤ 32 ꯁꯨꯔꯕ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯃ ꯁꯤꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯂꯩꯅꯥ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯁꯤꯈꯤꯕ ꯃꯤꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡ 363 ꯁꯨꯔꯦ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯖꯤꯂꯥꯒꯤ ꯁꯂꯨꯡꯐꯝꯗ ꯑꯐ꯭ꯔꯤꯀꯥꯟ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯟ ꯐꯤꯚꯔ ꯂꯥꯛꯁꯤꯟꯅꯕ ꯑꯀꯟꯕ ꯊꯕꯛ ꯂꯧꯈꯠꯂꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯚꯦꯇꯤꯅꯔꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠ ꯊꯧꯕꯥꯜꯒꯤ ꯖꯣꯏꯟꯠ ꯗꯤꯔꯦꯛꯇꯔ R.K. ꯈꯣꯒꯦꯟꯗ꯭ꯔꯖꯤꯠꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯖꯣꯏꯟꯠ ꯗꯤꯔꯦꯛꯇꯔꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯇ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯃꯗ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯍꯥꯏ ꯁꯂꯨꯡꯐꯝꯒꯤ ꯄꯤꯒꯔꯤ ꯐꯥꯔꯝ ꯑꯃꯗ ꯑꯣꯛ 60 ꯔꯣꯝ ꯁꯤꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯥꯎ ꯐꯪꯕꯗꯒꯤ विभाग असिना ममांग थागी अहुमदा सैंपल लौरगा भोपालदा लेबा लैबोरेटरीदा थादुना टेस्ट तौबदा अफ्रीकान स्वाइन फीवर नि हाइरखी जिला अदुगी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेटना था सिगी अनिदा सलुंगफंगी अकोइबदा कंटेनमेंट लाउथोक्तुना ओक पुथोक पुसिन तौबा अमदि ओक्सा योनबदा अथिंगबा थमखी मसिगी मतांगदा विभाग असिना हौजिक कुपना यंगसिलि हाइनासु मांगना मखा ताखी मांगना हाइ कोइना अफ्रीकन स्वाइन फीवर की केस लेरमगद्रा हाइना चिंजबसी हौजिकी सेरस मल्टी फार्मिंग हाइबा कोइ सलुंगफम लेबा फार्म सिगनि मोइना पाउ पिबिरागा कोइगा तानरगा कोइना तारिख 3
sida sample lauraga directorate high river sample si Bhopal ki high security lab sida for confirmation ni khabne aduga reports na Ceres multi farming hariba salumpham da lariba farming EP center oiraga sidagi 0 dagi 1 kilometer sina koina affected zone ni laure aduga another 1 kilometer dagi 9 kilometer ama sina koigi free surveillance zone ni laure aduga adugi beyond sina koigi free zone All Manipur Nupi Marup Linkat ki bagi marpamato suba kumon tauram ngasi Imphal ki irabot baban da pangtokre tauram tu da wangang ki basingna nupi singbu rajniti da yahundana di nupa nupi thong manaba kunai ama purak pangamloi haina phungdok naki tauram tu da saknai da bi nupi kaya su saruk yaki Raja asida ain kaiba mawongda popi pampi thaba marupangna muthatnapa changchilakpa khungjangda ngasi Technopal District Police NAF District Administration Horticulture Vibhag amasung Forest Vibhag ki apunba kangbu amana Technopal Police Station gi manungsana laiba Phalbung Hill Range da lam ekar 35 rom da tharamba popi pambi sing yanthattuna manghankre masigi matangda Technopal Police Station da FIR amasu register tokre Pradhanmantri Narendra Modi nangasi Western Dedicated Freight Corridor gi kilometer 4 sangba New Rewari New Madar section jati gi miyam da sinakre mahakna malim gi ahanba kilometer ama makai sangba double stack long haul container train amachu video conferencing gi khutang da lamthaki thauram tu da wangang bada Pradhanmantri na hai Dedicated Freight Corridor asina Bharat ta chauna awonba ama puraklagani Haukiba sahi manga taruk asida kanna honaraba matungda masi paikhalakpa ngamlakpani mahangna hai masi hangdokpa asina Rewari Mahendragarh Ajmer amasung Sikarda udyogi lamda chawkhathanbada chauna mating oiragani Sri Modi na hai masina lebak asida saba pot chaising malemgi amati lebak asigi kaithalsingda sel isang sangdana yahonba ngamlagani mahangna hai masina lam asida sel thadabagi sangsu hengat halagani Pradhanmantri na hai corridor asina station 435 leigani amasung mafamsing adu multimodal logistic hub sing oina sangbatkani Akashvani Imphal dagi pau tabiri Kendra gi haksel amasung yaife yumbal mantri Dr. Harshvardhan hairi haukiba sahi ama sida Bharat na COVID-19 laichat ki mayokta akan balanjang changchili amasung masigi folna lebak asida COVID ki case singtha ningai oina hantahanba ngamle mahakna hai lebak asida emergency gi oina sijinanabagi ayaba pikraba Covishield amachung Covaxin vaccine sing haujek miyamda phanganba yabagi phibamda leire COVID-19 gi vaccine lebak sin batungbada sijinahanaba raija sing amadi union territory singda dry run chathabagi matangda Dr. Harshvardhan hai raija amadi union territory 39 gi jila satet henbada hayeng dry run exercise chathagani Mangna hai masina lebak asigi jila khudingmakta vaccine asi phanghanaba thorang tawbada khudong sahangani Raja Sarkar sing amadi Kendra Sarkar gi marakta pinari batingbang adubu thagatpa pungdokladuna mantri na hai lebak sinba thungbada COVID-19 gi vaccine phanghanaba sarkarna mapung phana sem sabagi thabak sathari mahakna raja sing amasung union territory singda vaccination gi drive sathari ngai mamangda darkar leba thabak thorang khudingmak mapung phana paikhatnabasu pautak piki Lebak asida COVID ki anaba koti ama hena naba pharaktuna laina asi thengnabada singthaningai oina kumangyang sille hauji phawbada laina asidagi naba pharakpa migi masing koti ama lising tara taruk hele haukiba pung kunmari da COVID ki anuba case lising kun chahum nipu taruk thengnakiba ga loinana nongmada positive oibagi sangsu lising kun manga gi makhata leirakli Leina asidagi naba pharakpa migi masing asi active case ki saruk nipu mari oidi haujek Bharat ta COVID ki active case lak ani lising kuni pan lom oidi masigi manungda sada humpudi home isolation da leiduna makoida leina asigi syndrome ningthina uthoktre haukiba pung kunmari da COVID ki anaba lising tara mapan changma marphu tare naba phakibaga loinana leibak asida leina asidagi naba pharakpagi sang sada marphu tara taruk dasmik uhum taruk oidi Loisilakpada COVID-19 dagi ngakthoknaba face mask uppa phut taruk lapnana leiba khutsa amadi mai mi taru tanana thamba haiba achamba thawong ahum asi ngakna chatpinaba amuk hanna ningsingjari aruibada maruiba pau amuk hanna Mukhyamantri N Biren hairi mamangai tagi hauna raija asigi nupi singna Manipur bungak senbada achauba thodang lautuna lakli
मणिपुर कोविड के अनौब केस 94 थेंगनबग लोइनना अपुनब पॉजिटिव केस की मसिंग 19,958 सूरे नाब फरकपगी सांग 43 यौरे प्रधानमंत्री नंगसी वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की किलोमीटर 403 सांगबा न्यू रेवाड़ी न्यू मदर सेक्शन जाति की मियाम दसिनखरे हक्सेल मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन हाइरी लेबाक असिदा इमरजेंसी की ओइना सिजिननबगी अयाब पीख्रबा कोविशील्ड अमसुंग कोवैक्सीन वैक्सीन सिंग मियामदा फंगनब याबगी फिबमदा लेरे अमसुंग लेबाक असिदा कोविड की अनाबा कोटी अमा हेना नाबा फरक्तुना लेना असि थेंगनबदा सिंथानिंगाई ओइना खुमांग यांगसिले पाउलोजरे।